He whare whakaruru hau i ngā kaipara o Aotearoa mo te taumā heke heke o te ao ki Rānana. Ai Marika, kua whakatūwhera hia tō rātou papakainga mo taua hui whakahirahira. He whakatau i ngā manuhiri o Aotearoa ki tō rātou kāinga rua mo te ruanga ake o ngā taumā heke heke o te ao. Hei whakaruru hau mo ero o rātou kohara mai i te wā kāinga pene i a mātou nei. Ana ka hui mai mātou ki kone ngā whanaunga, ngā whānau katoa, te kōrero, whakahoahoa i a mātou tētahi ki tētahi. Ko te whakatūwhera hoki tēnei i ngā mahi a Amster Reedy, kaumātua mo te rōpū whakahaere o Rimipea o Aotearoa. He miti tunutunu ētahi o ngā kai kahoraina e te kai tunu rongonui a Peter Gordon. Tāpiri hi atu ki ngā waina me ngā pia o te kāinga, ka harira wātu te noho. Ko te reo reka anō o Ngāti Rānana ka whakangahau i te iwi. E pai te mōhio kei konei, kei roto o Ngāti Rānana, tētahi o ngā taone nui o te ao, kei konei te iwi Māori, e kahana ki te tautoko i a rātou tikanga, hara ko te haka anake ngari ngā waiata, te koro i te reo Māori, ki tai mai ki Rānana, ka rongo koe tō reo i kōrero ti ana, penei ke akāti kei te kāinga tunua. Ka whakaaturia anō te pāhotanga o ngā taumā heke heke me te wawata ka tai mai anō ngā kaipara o Aotearoa me a rātou mētara. Ahakoa he aha, te tai, Irina Smith, Te Karere.